карызы көбөйүп коркунучтуу абалдабыз дейт. Кытай аскерлерин Тажикстанга эли менен кошо карыз үчүн жерин тартып алууга киргизген. Бийликке келсеңиз ошол абалга жеткирбей карыздан алып чыгып кетүүгө күчүңүз жетеби? Жетпесе мен аракет кылбайт элем. Мен сиздерге айттым го. Кыргызстан деген кичинекей мамлекетти бир үй бүлөнү башкаргандай кылып башкарып алсаң болот. Бир үй бүлөнү баккандай кылып багып алсаң болот. Бирок мен шайлоодо жүргөндө айттым эле, ушул оюм канчалык деңгээлде туура экен деп 7 жыл өткөндөн кийин кайра кайталайм. Кыргызстандын президенти эмне кылышы керек? Кыргызстандын президенти 20 күн машинада жүрүш керек. 10 күн кабинетинде отуруш керек. Кагаз менен. 20 күн. 44 районубуз бар, шаар. Айланайын, бир күндө 2 районду кыдырып койгун, акимдин калп айтканын көрөйүн. Ошол жерден жазала. Ошол жерден жоопко тарт. Шариатка да туура келет. Жалган айткан үчүн жазаласаң, шариатка да туура келет. Кайда мына? Атбашы районунда 47 000 баш жылкы бар деп жүрөт. Ал 47 000 баш жылкынын көбөйүшүнө өкмөттүн кандай тиешеси бар? Сенин кандай үлүшүң бар ошого? Же чөбүн алып берип атасыңбы? Же жемин кошо берип атасыңбы? Кыргызстан бир жылда баланча 100 000 жумуртка өндүрдү дейт. Кайсы тоок фермаң бар? Каерден эсептедиң сен? Бүтүндөй жалганын үстүндө жашап калдык биз. Анан мына жерде күчүңүз жетеби дегенге мен ошон үчүн сиздерге чечкиндүү түрдө айтам. Жетет. Мына улуумун билесиздер. 30 жыл, келгениңиздерге 30 жыл болуп калгандарыңыздар болсо керек. Биз анда студент элек. Мына жерде Тивер деген шаар бар. Ал кезде Калинин эле. Андропов бийликке келгенде эжелерин билет, мына Айшапан билет. Аялдардын эң чоң проблемасы колготки эле. Азыр жаштарга айтсаң күлөт, колготки жок эле ошол мезгилде. Дүкөнгө чыкты. Үтүктөр чыкты, термостор чыкты. Культ Москвич сатылып калды, комби деген. Демек бир киши Андропов келгенде баягы шуру тизгендей тизип койду го. Тартипти коюп койду го ордуна. Ишенип коюңуздар. Биздин Кыргызстанда андан да катуу болот. Садыр Жапаров Кумтөрдү эл аралык сотко берди. Ошого көз карашым түз, бирок майнап чыкпайт. Чыгышы кыйын майнап. Себеп бизде тажрыйбалуу укук коргоочулар жок. Эң катуу укук коргоочубузду айттым мен, үчөөнү атап өтүп. Эл аралык уюм деген бул оор. Мунун жеген ичкендери бар. Бул эл аралык мафия. Өткөндө жана директор болуп турган айтты го, ай сайын кыргыз чиновниктердин кимисине канча миңден доллар берип турганын жазып чыкты го. Окудуңуздарбы? Жок. Себеп мына дагы бир мисалга түртүп атасыздар да ошол суроодон. Караңыздар. Не деген гана сөздөрдү айтпай атат, азыркысы. Эгер Мадумаров бир сөздөн жаңылып койсо, 20 жыл артынан ээрчип жүрүп айтып атасыздарбы? Ушундай депсиң го деп. А башка бирөөлөр айтып койгонбосо жок. Көрдүңөрбү? Жок. Мына ошол Хабинюк деген айтпадыбы? Кыргыздын ар бир жетекчисинин фамилиясын айтып, кимисине жума сайын канчадан акча киргизип турганын. Интернетти баскыла, YouTube'га киргиле. Хабинюк о кыргызских правителях деп бассаңар чак этип чыгат. Сизге суроо дейт, Кумтөрдөн бөлүп 1 жылдык Кыргызстанда толук камсыздоого жетет экен, эгер сиз бийликке келсеңиз дейт. Мекен жумушубуз менен мен жооп бердим азыр Кумтөр боюнча. Адахан Кимсанбаевич үзөңгү кууш боюнча сизди күнөөлөп жатышат. Сиздин тиешеңиз барбы? Бар. Аябай чоң күнөөм бар. Ушул үзөңгү кууш кетип бартат дегенин кесепетинен азапка тартылганбыз. Кнопканы бассаңар, үзөңгү кууш дегенде Мадумаров против деп добуш турат. Карагыла. Ушу үзөңгү кууш кетип бартат деп ат башыга барганда бизди картошка менен урган. Баргыла дагы өзүңөрдүн жериңерди коргой бергиле, биздин жер менен ишиңер болбосун деп. Күнөөм бар экен? Бар. Бар.
35 депутаттың 28-і мақұл деп тұрса, көгеріп 7 кіші қаршы дауыс берген күнем бар. Жетеуін айтып берейін бі? Абсамат Масалиев, Адахан Мадумаров, Дорынбек Садырбаев, Алевтина Проненко, Ишембай Қадырбеков, Исмаил Исақов, жетіншісі дағы біреу. Бекназаров. Мына жетеуі. Мына бүгінгі күнге шейін айтып беремін, фамилиясына шейін. Маған оқу атасыз, менден оқуымыз келіп отады. Менен айтып алсаң, шыны, арқаңыздарды мәрдек менен тұрмағандай рахат аласың. Биыл көте тұрған шайлау өте қатты даярдық менен башталды. Ташиев, Келдибеков, сіз біріккеніңіздер тағдыры қаншалық? Бірақ сентябрь айына Батукаев келет деп атышат. Бүгінгі билік қараларды қолданбай о дейді. Жүрегіңнен айланайын. Бұл жерде тұрып алып ойланып тасына келет екенді. Келсін. Қараларды бүгін деле қолданып отады. Бірақ туғандар бір нәрсе көкірегіңіздерде қалсын. 40 жыл қырғын жүрсе, ажал жетпесе чымын өлбейді. Егер жаратқан Алла бір тамчы суыңды кемітіп қойса, 6 миллион қырғызың бір тамчы су қошып бере албайды. Егер жаратқан Алла бір тамчы суыңды кемітіп қойса, 6 миллион қырғызың келіп бір тамчы қошып бере албайды. Күнің бүтті, кетесің. Bir ғана айырмасы. Өрмелеп жүріп, жан сақтап жүріп кеттің бе? Же арият намысың менен тике тұрып, жігітше кеттің бе? Айырмасы ушул ғана. Қорыққанды тоқтата қойшы. Қорықпайлы шайланайындар. Біздің жанымыздың, өміріміздің иесі жаратқан. Ешкім ие бола албайды. Мен жаңа депутат болып жүргенде ушыларды қатты айтсам, аябай жақсы айттым. Келе қолыңды деп сессиядан шыққаннан кейін айтшы кер кішілер. Кел, аябай тура айттым деп. Айым үшін сіз айтпайсыз, бала шақа бар да, білесің бе? Менде жоқ бұл бала шақа. Ошол қорқып жүргендерді да бүгін көріп жүрем. Жүрегі орып қалған ошол, қорқып жүріп. Дағы бір азамат айтты, азырда бар ошол азамат. Адахан Кемсанбаевич, біз да сізге оқшап батыр болғымыз келеді дегенде, анда құрчырақ білем азырқыға қарағанда. Мен микрофонға шығып айттым білем. Сен мендей батыр бола албайсың, окопта жатқанда үстіңе бомба түшіп өлесің деп. Шабуылға шығыш керек аны үшін. Болбойды. Мына жерде отырабыз. Тура десе дағы тура дештің алдында башымыздан кетіп алабыз да біреу жарым көріп қалбасын деп. Тура деп қиқырып қоябыз. Азырқы биліктің азабынан қантып құтылабыз. Қалайсыз ба құтылышты? Құтылың. Отырып алып қандай құтылабыз десе құтыла албайбыз. Сіздің партияңызды жоғарғы кеңеске жана президенттікке шайлоо коррупция мезгилинде бийлик жакындаткан жок. Кийинки шайлоодо дагы ошондой коррупция болсо эмне кылабыз? Күрөшөбүз. Эмне үчүн жакындаткан жок дейт. Элестеткиле мына микрофон, мен жогорку кеңеште ушуну сүйлөп атканымды, ушу сөздөрүмдү. Кандай деп элестетесиңер? Чатак болот. Ошон үчүн микрофонго жакындатпаш керек. Минскиге баргандар куугунтукталып жатат. Маселен, Бек Борбиев, Адилет Айтикеев жана башкалар. Аскат дейт. Мен Бек Борбиевди деле, Адилет Айтикеев. Адилетти билбейм. Ал Кыргызстанда жок экен. Бек Борбиев Жакшанкайда жүрөт, куугунтукталбай эле. Барып келишти, туура. Эмне болуптур? Тойго чакырса барыш керек. Кыргыздын салты. Чакырган жерден калба дейт. Бул дагы аманат. Чакырыш аманат. Убакыт дагы аманат, белгилеген убактыңыз. Мени кыйнаган бир суроо дейт. Бакиевдин бийлигинен эмне себептен ажырагансыз дейт. Көз карашым менен, тилим менен, менин өзүмдүн аң сезимим менен. Мен ал киши кетти, бир жаман сөз айтпайм.
кезінде айттым. Тұрғанда жаздым гезитке. Қараңыздар гезитті. Барақтасаңар шығады. Тоқтатыңыз, аз қалдыңыз, құлап баратасыз, тоқтатыңыз деп қанша қақшадым. Ал киши жөнінде сұрады, Акаев жөнінде сұрады, мен айттым. Акаевты киши қатары бүгін деле жаман деп айтпаймын. Бирок үй бүлө жатақ қылды. Бакиев деле аябагандай жакшы иштин көзүн билген. Бакиев президент болгондо 3 жылда бюджет 3 есе көбөйгөн. 2005 жылы 2004 жылы бюджетибиз 24 миллиард сом эле. 2009 жылы бюджетибиз 70 миллиардтан ашып кеткен. 3 есе көбөйдү. Мана кече Нарында жыйын болуп атканда бири айтты. Ошону жөн эле коюп отурбуз, жакшы эле болуп аткан экен, азыркылар 2 сомон тыйынга чыгарып жүрбөдүбү деп какшап атат. Ассаламу алейкум. Мана вот тебе бабушка Юрьевден деген бар.